Pau ke saya tau ngai program ko ni pa ke subscribe ma ke tau channel. Ako vam ke ulea he ni ki he anga fe le va nofo ai Christiani he malu e ngā he mawhai pure ko toa pe. Puke pure wha politikare, pure wha sias, pure ngāwe anga. Na me mawhai manu whekai me te volo. Anga fe tau nofo ai Christiani ko toa pe. Pako vam ke votuat. Ko mui e Christiani e ia. Tau mo ui mamahi e maa oni. Tora proklamana lawe ki ai, ta mai apostol Paulana e veteangi tau tolu me hanga hala. Koe hui, ke tau hoke tau tolu, koe kau pōpula ai maa oni. Koe maa oni koe upa ni ki tau tolu kia e otua i ene folofola. Koe maa oni koe euk maa ufuaki pe me eiko si suklaisi, koe me he tau tui. Kau whakahino hino honoanga whai me ene folofola. Koe maa oni, wanga whakalea pe heni. Pale tau whakau koe hae maa oni. Pe ko tō e kuki whakaukau koe ni me tala noa Paula e Filipai wahe ua, pa koe vesta hawa. Aia ko pe koe maa oni, koe hivi whai tala ngofua, fie tala ngofua ki he otua. Aia, o ku ngā ua i e Kristiani. Kene hanga o whakamawhai ki tau tolu, ki tau tala ngofua kene wholofola, mo whakaloto i ki tau tolu, ki tau tala ngofua ki tau otua. Ai unanga whakamawhai ki tau tolu, neanga we i ki tau tolu, neanga ai ki tau wongo i fia, neanga whakaloto i ki tau tolu, ki tau talangofua, whi talangofua, ka koe iwia me he otua. Ka hano inga o bea koe iwia me otua, koe uhi, he ko ki tau tolu, koe ia mea le rei e te tau tolu, koe tau mo uia ki tau tolu, koe ka wanghala koe toa pe. Pa koe mo uia e anghala ia, koe ia mea e te tau tolu, e whiangai, e whakawhiangai ki ho tau otua. Suka mai, koe kia whakawaiwai, whanau ki tānoa paula, koe uhi, koe whenga a kakano, koe koto whakawhiri ki he otua. He koe kai tene whakawaiwai e ki lau ai otua, silk, koe kai wito tene lava. Ai koe kia whakawaiwai e te tau tolu ki otua, tau ka pai hanga he otua o mai hono iwi koe ona ene, iwi koe tui, o mai ake maa onioni a kalaisi o ai he tau mo ui. Pe hoko leo fuivi ko ia koe fuivi a koe iwi ke tau whai talangofua ake, fie talangofua. Ai koe ki furofua koe ki vesko na whakaukau ki ai, ai ki vesko tu e Filipai. Vahe ua, whanau kau lau atu vesta haua, vere vai Paula. Pea koe nso o whaanga, mo whai talangofua ai pe. Koe ia, oua de mo ngā ue o hange ko a mea ia ke whai i hoku ao pe. Ka ke whakaututu au pito he eku mama oni o mo ngāwe ke la vai o mo wha mo ui o mo tolu. O whai a pasia pe mo tai iri koe o tuai o ngāwe te mo tolu ke whakatupu ai fie whai mo ma whai whakatau osi. Koe uhi ko ene tokanga o whamai. Ei koe tuau ni whakatupu e ma whai mo e loto ke fie whai ke wholofola ko ia e te tau tolu. Koe ke tau talangofua he koe pot wholofola mui mai he talangofua koe ai eko sisu praisi. Nene to e anga ta mai e ki talangofua o ke mate he kolosi. Tau mui ki tau tō ke hala nei fua tau e ki tau tō ne kau se vaniti, o tau talangofua fi talangofua ke tau tua koe maa onia une ai i o tau loto. Sai, koe maa whai rewa koe ia, koe maa oni koe tau nofua ke au e o tua, koe ia ia tau whakaapa aki mo tau hi aki, ki he ai maa whai pure. Yo e tamai koe Paula koe aloma vai tato lupa, fofolo koe ni whawhehu ia apika. Ko hanga pēo o lau ka te mōtolu, he tamai rewa te tauto. Pea ka pau ko holo toke ua na ai hao mana wahe ki he pure, ngani ke pure whakapolitikare. Pe i whai lelei, pe te ke toku makwa whamalo me iai, he koe se wāniti ai o tua maa lelei. Ka o ka pau te ke whai kovi, he mana wahe mu, he tala e hai koe wa inga ene to a here tā, he koe se wāniti ai o tua ke whai ene hou hau ki a whai kou. So ia, koe se wāniti ai o tua maa lelei, o ke ka whai lelei. Koe se wāniti ai o tua to ene here tā, ke whai ene hou hau ki a whai kou. Ei, kono tau tea koe ka kai, he pure anga he nau whai hia, koe se wāniti ai o toko ngā ue se wāniti, pure anga koe se wāniti a tua, ke tau tea, ke whakahau koe hou hau e o tua ki a whai kou. Aia, koe uhi, ko ki tau tolu, tau mo ui he malu e pure ai o tua tau mātea ki e mā oni. O tau wanga nofo ki tau tolu, tau wanga nofo, tau whaharewa tau wanga nofo ko ia, he tau whakaapa ke mawhai pure, to tong e tau tuku hau, e tau he lao e whanua, tahe ngai mena kai ke whasa ia ki mo, nau mau pē, rea mau pē tangata ko a Chris Paul Hiva, pe he tokua.
maolunga nge lao e fonua. Koe ko whakau whakaotu ai. Tau tolu e kau Kristiani, tau nofe malu e lao e fonua, ko hiu tau i loko me ana whai. Kaike, koe mahau ni oni whakaotua ko tau puke ki ai, uhinga ia, oku mua maupe, e tau tauhi ki o tau otua. E ngai mea ngai tu uni koe, ai ko whai mawhai pule. Ai ko kono uhinga e taha upe heni. Koe uhinga e tau wanga nofo ke ngai mawhai pule, koe uhinga e tau wanga nofo ke he otua. Oku mua maupe tau wanga nofo tato ke he otua. Ta koe uhinga e tau wanga nofo ke he otua. Tau whawai i tau toke ngai mawhai pule. Hange tau peko tau eiko si Sukrais nare whawai i ngai mawhai pule ko tau peo. Whai ano whakapongi, whamamahi i tamate. Ka musika me nai hoko. Nai hoko ia ko tau whakamo ui. Tau tau ke pehe mo tu e Kristian ko tau pe. Koe ke tau mana wahe ki tau te mawhai pule. Ka pate nau ngahi ko via ki tau tolu. Ko hui ko maa oni ko tau tu uai. E mea kon ko tala no ki ai. He pau peke ngai ko via ki tau tu na tau lawe ki tau proklama o loaki. He tau tu e maa oni. Kau mandui lea ko a pita nai whai. Ka apostolo ke Santari Misiu e nau whenge ta off ki na tu e malanga ake kosperi. Na tāne pita ngā wai ni mau vesua hiwa. O te ton peke whai ki he pūre ai otua. He pūre ai tangata. Ai mua pe Kristiani ia. Koe ne maa oni ne whai ki he pūre ai otua. He pūre ai tangata. Koe ke hiri fie ke pūre ai tangata. O kuhinga ene nofo anga nofo ke pūre ai tangata. Koe hui he me nofo anga nofo ke pūre ai otua. Sai, o kuhinga re vai ke hawe ka pai fotu mai pūre anga ia whakasoto maa ke tau tui ki ai. Wheka pau ka nei ka meon hoko e tai mini usau reni. Whenga ke tare lao koe ke euthanasia ke whapongi kita. Tama te ipe kita ka pau te puke ha mahaki mga mea pe. Ko wame mahino ke te tau tolu. O tau whaifka apa mau pe ke pūre anga. Pau ia ngai mea tau tai whi mari te tau tohi peo whakaha tau ko mea mau ingai. Pau te nau toto ngai pēran ko sia ina ko tare pāni me pehe. Ki te lawa tohi e tue ko ie stu na tu te nau tamate ko me pe tau whai koe lotu manau to. Lotu manau to lotu me meu tano kia Paula ko ia lotu Timoti wahe ua. Hangai Paula whare ki te tau tolu. Ko mea mu ataha ia he tau ngahi lotu. Ko hui ko tau nofo koe malu e pure. Whakapuri kare pere Paula koe ko fufua e nginaki e whai o ngahi huu. Me lot me hufekina me whakawhetai. Ko hui ko kakai ko tau pe, koe uhi koe ngahi tui, mo ke nau tolu ko tau pe maolunga, koe hui pe ke malu e tau mo ui, mo whia maari, tau mātua ki whai whakalotu, mo anga mapu. Sio, mo mua mau pe hono hufia ki nau tolu. Koe uhi koe mawhai nena nau whakatangai ki tau tolu. Hei ngatai. Whakapate nau whakatangai ki tau tolu, koe ke tau nofu i maa on whakaotua. Ta marewe apostolo ko pita. Meu wa whiawhiai ko apostolo ko ni mo Paula na whakatou pe kia loa pe i he mawhai pure koe na nauki ke nofu ke tau nofu anga nofu ki ai. Ta marewe pita. So ko mean koe kuinga ke ai tau mamahi i tato e maa oni he kuinga tau wanga nofu ai ke ngai mawhai pure ko toa pe koe tau mamahi ai lerei. Ta marewe pita ka pau ko mo whai anga hala pe tuki ai ki mo tolo mo uku ma pe koe haha ngongo e mau. Ka pau mo whai rei, ka ngāi ko via mo uku ma pe seuke, koe mea ia o whakawheta ia me o tua ia. Koe mea na e ui ki mo tolu ki ai, he nai kāntaki ma mahi a kraisi whoki ko hiko ki mo tolu. Koe tuku whai whai taki ange te mo tolu ke mo mui ofi o topu wa e taha mui. Aia, koe kāntaki ma mahi ko a kraisi, koe mea e tau mui koe whai taki angai ne tuku. Mea ne ui ki tau tolu ki ai, ke ngāhi ko via ki tau tolu, koe hiko e whai le rei, ka tau uku ma pe. Mau inga bito e ka inga ke tau whao to tau sma teu ki tau tau. Rai tau tau mamahi e maa oni oni. E me koni kau ke hu malu i, me le leo pe, me pango pe ko te ai ki tau tu e angatu, to tau hu malu. E ha au ngai pure anga whakatanga i tata maranga e kosperi, ngai mea koni whotu, ngai lau e nu sila, ngai whetu pe, ke tari e whakasoto ma, ke o te lawa tari e ke whakasoto ma, te tau ke i whai rei pe ke pure anga. Tau ke nof pe no malu tau maranga i pe to e kosperi, a manaki e tuki ki tau tolu mo ngahi ko via ki tau tolu ai, he koe mea e koe hala ne fua tau eiki, tāu ia mono se vaniti, ke ne mamahi e maa oni, he malu ngahi mawhai pule ko tau. Maa koe whakatātā, tukeha Jesu Christ, ka koe taha whakatātā mau inga tā ko tāniela. E ne whaile rei tutuni he kai koe na nau ngā ue ke, iai halao ke tau whia ke lot ke hau tua kehe. Whaile rei pe tāniela e pura ngā, whai pēnu laka ngā, lotu pe ke ono otua kai ke tukulolo e kia si koe ko tau maa oni e tau tolu ko tau hi o mea ai otua e a roto roi ma toke mau whai pehe
e malmala ngai preanga mo no fa Jesus Christ como famo. Amen. Malawi to mo me mai mo me a to fa.